Ćao Insta učenici, Lingoda jezički maraton je ponovo ovde. Vreme je da unapredite svoje znanje engleskog jezika sa poslednjim ikada Lingoda jezičkim maratonom po promotivnoj ceni. Kao što već znate, bez muke nema nauke, odnosno bez vežbe nema uspeha. Najbitnije kod učenja jezika je kontinuitet. Morate da govorite strani jezik svakoga dana kako bi unapredili svoje znanje. Najbolji i najbrži način je da pohađate časove jezika svakodnevno. A to je moguće uz Lingoda jezički maraton gde ćete naučiti da govorite tečno strani jezik za 3 meseca uz refundaciju od do čak 100%. Ovo će biti poslednji ikada Lingoda jezički maraton po promotivnoj ceni, te požurite i rezervišite svoje mesto odmah. Zaboravite na mobilne aplikacije za učenje stranog jezika koje vam ne daju jasan feedback. Zaboravite na pune učionice u školama stranih jezika i na nedovoljno kvalifikovane profesore stranog jezika koji ne govore taj jezik kao maternji jezik. Lingoda jezički maraton je rešenje i siguran put ka tome da govorite strani jezik kao maternji. I ovo je vaša poslednja prilika da probate Lingoda jezički maraton i uživate u beneficijama. Pohađate časove jezika svakoga dana tokom 3 meseca za maraton, što je ukupno 90 časova stranog jezika, ili 15 časova mesečno tokom 3 meseca. To je ukupno 45 časova u periodu 3 meseca za polumaraton. Uz maraton ili polumaraton ćete videti jasan napredak. A vidljiv napredak je moguć samo ako pohađate maraton ili polumaraton i radite svakodnevno sa nastavnicima koji govore strani jezik kao maternji jezik. Na primjer, ja sam u Lingodi pohađala časove nemačkog jezika i mogu da vam kažem da je moj napredak bio izuzetno brz i veoma vidljiv. A razlog za to je veoma jednostavan. Preciznije, dakle, u Lingodi rade nastavnici koji su veoma iskusni, koji su kvalifikovani profesori i koji govore strani jezik kao maternji jezik. Takođe, Lingoda nudi fleksibilan raspored časova, što znači da možete pohađati časove bilo kada i bilo gde, te nema izgovora, termin mi ne odgovara, nemam vremena i slično. Takođe, radite u malim grupama, što obezbeđuje bolje rezultate, jer imate više prilike da aktivno učestvujete i da govorite, a i nastavnik ima više vremena da vam se posveti. I časovi su veoma dobro organizovani, a Lingoda sertifikati su takođe po najvišim standardima. Ovaj poslednji promotivni maraton počinje 23. septembra 2019. godine i trajeće do 21. decembra 2019. godine, što znači 3 meseca. Kako bi učestvovali u ovom maratonu, potrebno je da pohađate 30 časova jezika mesečno tokom 3 meseca ili 15 časova mesečno za polumaraton tokom 3 meseca. Važno je da znate da možete pohađati samo 1 čas dnevno. To je jako bitno. Najbrži način da govorite jezik tečno je uz Lingoda jezički maraton gde dobijate refundaciju od 100% ili ako nemate baš puno vremena uz polumaraton i refundaciju od do 50%. Maraton postoji za engleski jezik, nemački, francuski, španski i poslovni engleski jezik. Nije bitno da li ste početnik ili ste na srednjem nivou, maraton i polumaraton postoji za različite nivoe, od početnih do naprednih, ali Lingoda će odrediti vaš nivo i poslati vas na odgovarajući kurs. Kako bi učestvovali u maratonu, treba da se prijavite do 9. septembra 2019. godine. Kada se registrujete, bit će vam naplaćen depozit u iznosu od 49 € za rezervaciju kursa. A kada se registrujete za maraton, takođe prijavljujete se za 3 uplate. Jednu 1. meseca, potom 2. meseca i potom 3. meseca. Cena 1. meseca će vam biti umanjena za 49 € koje ste platili za rezervaciju kursa. Prvi mesec se naplaćuje 10. septembra 2019. godine. Ukoliko uspešno budete pohađali svih 90 časova tokom 3 meseca za maraton, odnosno 45 časova za polumaraton, dobijate sav vaš novac nazad, uključujući i 49 € koje ste platili za rezervaciju. Dakle, 100% dobijate nazad za maraton, odnosno 50% za polumaraton. Pored toga, uz Insta Teacher voucher koji će se nalaziti ovde, dobijate popust od 10 € za rezervaciju kursa. Što znači da umesto rezervaciju ne plaćate 49 €, već 39 €.
I imajte u vidu da će vam Lingoda vratiti sav vaš iznos nazad za maraton, dakle 100% dobijete nazad ukoliko pohađate svih 90 časova, odnosno 50% dobijete nazad ukoliko pohađate svih 45 časova polumaratona. Sve što treba da uradite je da dođete na čas koji ste sami zakazali na vreme i da aktivno učestvujete. Ukoliko zakažete čas i propustite ga ili ne zakažete čas, možete da nastavite da pohađate nastavu i iskoristite priliku da unapredite znanje vašeg jezika, međutim, kurs vam neće biti refundiran. Detaljno pročitajte uslove maratona i polumaratona na Lingoda websajtu koji se nalazi u opisu ovog videa ispod. Požurite, jer su mesta za maraton i polumaraton ograničena i ne propustite ovaj poslednji ikada Lingoda jezički maraton po promotivnoj ceni i ne zaboravite ni Insta Teacher voucher koji donosi popust od 10 evra koji se nalazi u opisu ovog videa ispod. Do sada je 15.000 ljudi pohađalo 5 Lingoda maratona u protekle 3 godine. Mnogima je ovo iskustvo promenilo život na bolje, pomoglo im da pronađu novi ili bolji posao, da ostvare nova prijateljstva ili da se presele u inostranstvo radi studija ili novog posla. Možete pronaći sva njihova divna iskustva koje su podijelili sa Lingoda timom na Lingoda websajtu koji se nalazi u opisu ovog videa ispod ili Lingoda Instagramu, također u opisu ovog videa ispod za inspiraciju i motivaciju. Ukoliko niste raspoloženi za maraton ili polumaraton i koliko vas to ne interesuje, Lingoda također nudi kurseve sa fleksibilnim cenama i fleksibilnim rasporedima, tako da pogledajte sve informacije u opisu ovog videa. I možete pronaći detaljne informacije također na Insta Teacher websajtu. Sve se nalazi u opisu ovog videa ovdje. I to je to za sad. Svi, trk na maraton!